nitowe kwena andu maranegena ino tugire to ya thirikari nitugucenjia maundu na tuguithie nginya mbei ya irio tiguo nonde mwire aikari ya South Ngariama thirikari ya William Samoei Ruto itire athondeka budget iria ihotha ici niria turahuthagira ni budget iria yathondekirwo ni thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta na twathie bunge wiki iria iroka on 13 budget iria tukahitukia twitaga supplementary budget ni igakorwo ya mbere ya William Samoei Ruto. Koguo ni ndiramuhoya muhera na ngamuhoya mweterere okorwo gwi kindu munene wa bururi aramenya ni aramenya ati andu ni maragirika na andu ni mahinyiririku na ndakwira ithuĩ ni tuthiaga State House tugeterera nginya thaa 8 cia utuku tumwetereire arikie micemanio akimwethera indo akigeria gucemania na andu kuria kungigetha one uria angitetera andu ma Kenya sawa sawa ni mugwetekera William Samoei Ruto areko arute wira koguo renda njire Jeremia Kioni na andu aria maazimio makire ithwe tutia macindire ithwe tithwe twathurire William Samoei Ruto na tugetekera ni thirikari iria turenda koguo meterere arute wira tiguo na micemanio yo mareta matigane nayo nundu niyo njugaga mamitete kuma nginya hindi iria nditari muciare na thaa ici no maramika na turamenya mareka getha mathagathie kana mathukie thayo wa bururi tiguo na ithe tutio marenda thirikari no William Samoei Ruto ni augite gutire nusu mkate araheana arenda kurutira andu ma Kenya na Kirinyaga wira koguo nie mumenye ni ndimwendete muno na ni ndirimutetagira na ni muwende wakiri wa High Court koguo handu haria angikwama nie ndirende kumutetera getha andu ma South Ngariama marorwo wega na taitu dithihiano okorwo ni mai ni tuwe guku kwethe na mai tiguo ithe uti na thina wa mai thirikari hakikishe guku kwena mai nundu na inyuni nyuma saurire thirikari ino na no nginya mukenere na mwitire na tunajua kama kuna wale watu wanaita maandamano na tunajua ni watu ambao sisi tuliwashinda na nyinyi ndio mlichagua serikali ya William Samoei Ruto niwakumbusha kwamba hakuna bajeti ambayo William Samoei Ruto serikali yake imepitisha. Niwakumbusha kwamba tukirudi bunge tarehe 13 ndio tutaweza kupitisha supplementary budget. Nikumbusha kina Jeremia Kioni ya kwamba wao walikuwa kwa hiyo serikali ambayo ilifanya gharama ya maisha ipande juu. Kwa hivyo sasa wasijifanye eti sasa sisi tumeingia kwa serikali wao hiyo siku hakukuwa na shida ya gharama ya maisha sasa iko. Maana sisi ndio tu